Karibu kwa Mwamini Kitchen. Leo niko nataka nibaoneshe vitu nitapiga spinach. Nataka nipige spinach yangu hiyo, niliuza nishasukula vitu vyote na samaki. Samaki hiyo ni ya kukauka, ni vile vibonde lakini ni vile ya kukauka. Na inakuwa nguvu kidogo. Nilishaitia mumai, nilishaisukula, vyote navionesha hapa kwa juu ishakuwa tayari kwa kupiga. Na ndapiga pamoja na nyama pembeni. Hiyo nyama ni nyama ya kuku. Nyama ya kuku ndio nitapiga, na hii nyanya mshuma ndachanga hiyo na spinach. Na hiyo samaki na dongo yangu nitachanga ndani ya spinach. Matungulu njo hiyo nisha tayarisha, ndatia hiyo mkuku na msamaki yangu. Hiyo ni viungo yote nilichanga mule. Hiyo ni viungo vya kuku na viungo vya ingine vya viungo tu vinachangwa na matungulu ndani. Njo hiyo na mafe yangu njo hiyo. Njo nataka nibaoneshe vitu yote nichanga noix de muscade iko pale. Na nikachanga pia na ai njo hiyo nayo iko pale, yote nilichanga mule. Ai banaita tena matungulu sumu. Na hiyo ni magi yangu ya kuku yenye natiaka kila siku mchakula yangu. Makenda changa tomate mwa hii spinach pamoja na samaki ndani gisi wote ndaitia tomate ituru. Na nyama ya kuku ndaitia tu mchuzi tu gisi na kwaka, ndaitia na kunyani tomate. Hapa nawaonesha vitu yote nishatia na viungo vyote nishatia. Pale tu sasa ni kutokotesha tu bila mai ndani. Viungo juu biingie ndani ya chakula inakuwaka mzuri. Ukitokotesha na mai hautasikia kiungo kinasikilikana munyama. Lakini kama unatokotesha bila mai ndani kwanza, pako unafaa 15 minutes uko napiga. Uko na unaiacha tu pale yenyewe nyama inakuwa na mai yayo. Kisha faile 15 minutes ama 10 minutes njo nyuma unaokia sasa utatia njo mai. Hiyo mai njo taregeza hiyo nyama. Unaona? Hiyo mai njo taregeza hiyo nyama. Njo hapo sasa niko na baonesha. Na hii hapa nyo natakalanga samaki yangu, nataikalanga. Mwa hiyo samaki sasa nitakalanga nyo ndatia viungo vyote. Ndatia tomate vyote mule kwa hiyo samaki. Na matungulu yote ndatia pamoja na vitu vyote vinahitaji mule ndani. Gisi tu nilibaonesha kumwanzo. Na njoo hiyo, angalia nyama yetu ya kuku. Unaona gisi inaleta mai yenyewe bila mtu kuongezea mai, kwa juu viungo vyote vinaingia ndani ya nyama. Na sasa utaongeza mai, ile viungo havitatoka ndani ya ile nyama. Ile nyama itabakia na bile viungo vinyulitia ndani. Ndio inakuwa avantage yake. Na hapa sasa natia matungulu. Tunatia matungulu yetu. Niko mkono mmoja ndio maana mliona pale niko napima kutosha ile kitungulu kusani. Kwa juu niko mkono mmoja si hapata kile kia kushimamisha pale. Hapo sana naanza kalanga. Putamu na nani Yesu baba. Hapo natia na viungo vyangu vyote na fe yangu zote pale ziko ndani. Ndio naanza kalanga jameni. Chakula itatoka utamu moya haiko ya kusema. Hapo niko na kalanga paka sama tukuli na kwa na regia kidogo. Ndio nakamata tomate. Yesu. Tomate yangu kisha natia ndani pale. Sasa natia ndani na tomate, mtaona tulisi itakuwa tamu. Yaani mfuate tu channel yangu mtafurahi. Na kama unataka unaniandikia venye unataka nifanye. Kama unasema nataka unipigie kitu fulani njoo kisi ya kupiga ndafanya. Hapo sasa sanda kufanyizia pale njoo utaona na we banatiaka. Munisupport. Unaona natia pale na nani yangu noix de muscade yangu ndatia tena kidogo. Hapo nishatia dongo yangu hapo sasa natia na spinach yangu sasa. Pale ndaiacha spinach ishuke yote na ifunika ishuke. Na moto wangu napunguza juu chakula isilunguli.
moto wangu naipunguza juu chakula isilungule. Na utaona sasa kama chakula ilunguli unasikia butamu ya chakula. Haki chakula ikilungula iko shida. Hapa nishatia sasa mai ndani ya ile nyama, mai yenye taivisha sasa nyama inakuwa teketeke. Njoo hiyo sasa mimi naivisha. Kisha hiyo ndio tafuta na ikalanga. Sasa ikalanga ndio tafuta sana tia sosi. Ndio tafuta tia tomate vitu vyote. Hapo sasa njoo hiyo bina paonesha pale, yani itatoka tamu sana tena sana. Hii sasa ni supu, ni mai ile ya kuku au ustali kumwanga mai ya kuku. Mai ya kuku ni utaanza kutumikisha kuwali, utaanza kutumikisha kuchakula ingine. Hapa sasa nishatia tena viungo yangu tena ingine, nishatia viungo. Hiyo viungo inatia ni vyote gisi nivitia ndani ya nyama. Natia tena kwa juu ni tomate. Sasa tomate napenda ile viungo, njoo gisi iko pale. Hapo sasa namaliza. Njoo takamata ile nyama kuku ni kwa kalanga ndatia ndani. Na sasa ndatia ndani njoo mtaona sasa gisi litoka. Angalia gisi nani yetu itoka, spinach yetu gisi litoka. Butamu. Kumbuka subscribe and like. Subscribe and like. I love you my people.